bizi nahi dugu soilik, ez dugu beste inor mendean hartu nahi, etorkizuna hautatu ez besterik. Aldezagun bidea, gure esku dagota, milaka lagun oinez, eskutik onartuta, jende zoriontsua, herri libre batean, herri libre batean. Mugarik ez jarri gurei, utzi libre beheratzen, milaka urtez egin legez. Aldezagun bidea, gure esku dagota, milaka lagun oinez, eskutik onartuta, jende zoriontsua, herri libre batean, herri libre batean. Hiritar desberdinak ametsak ditu biltzen, etorkin arrantza. Egunon, Euskal Herriko alkate eta hautetziok batu gara gaur hemen. Euskal Herritarrok gure etorkizun politikue libre eta demokratikoki erabakitzeko eskubidea dugu. Eskubide hori gauzatu dezagun, lan egiteko konpromiso irmoa adierazi nahi dugu gaur Gernikan bildu garen alkate eta hautetziok. Sufrimenduan handiko aro bat izten ari gara herri gisa, eta etorkizuna gure esku izango den aro barri bat zabaldu nahi dugu. Demokrazian, askatasunean eta herritarron borondate demokratikoan oinarritutako ziklo berri bat irekitzea dagokigu. Eta gure ekarpena egiteko prest gaude norabide horretan. Orain arteko ezintasunak eta mugak kultura demokratiko eta erabakitzeko gaitasun bihurtu nahi ditugu. Aro berri horretan, egun indarrean dagoen marko juridiko politikoak ezartzen dizkigun mugak gainditu nahi ditugu. Burujabetzaren bidean tresnak behar ditugu, gure etorkizuna elkarrekin eraikitzeko. Eta egoera honen aurrean, erabakitzeko eskubidearen aldarriak inoizko babesik handiena izan behar dau. Epe luzerako bizikidetza bermatzeko, ezinbesteko baldintza baita gure etorkizuna hemen eta guk erabakitzea, Euskal Herrian eta Euskal Herritarrok. Etorkizun demokratiko, justo eta duina eraikitzeko bidean, ezinbesteko mugarria izango da ekainaren 10. Horregaitik, gaur Gernikan elkartu garan alkate eta hautetziok ekainaren 10ko gizakatean parte hartzera dei egiten deutzuegu. Euskal Herritarron erabakitzeko eskubidearen alde, etorkizuna dugulako irabazteko. Ekainaren 10ean, guk ere eskua emango diogu elkarreri, geure esku dagota. Eskerrik asko. Egunon denori. La ciudadanía de Euskal Herria tenemos derecho a decidir nuestro futuro político libre y democráticamente. Los cargos electos que hoy nos hemos reunido en Gernika queremos manifestar nuestro firme compromiso con el ejercicio del derecho a decidir. Estamos cerrando un ciclo de mucho sufrimiento y tenemos la posibilidad real de abrir uno nuevo en el que el futuro esté en nuestras manos. Nos corresponde a todos y todas abrir ese nuevo ciclo basado en la democracia, la libertad y la voluntad democrática de la ciudadanía. Estamos preparadas y preparados para hacer nuestra aportación en ese camino. Deseamos superar nuestras limitaciones internas, tejer complicidades y generar nuevas confianzas. Necesitamos avanzar trabajando y compartiendo una cultura democrática más profunda, así como desarrollar nuevas capacidades e instrumentos para decidir con plena soberanía. Somos conscientes que el marco jurídico-político actual nos limita nuestra capacidad de progreso como pueblo y que precisamos de nuevos instrumentos democráticos. Ante esta situación, la reivindicación del ejercicio del derecho a decidir debe tener el mayor respaldo posible, porque para poder garantizar una convivencia sana a largo plazo, es indispensable que la ciudadanía de Euskal Herria decidamos aquí, en Euskal Herria, qué futuro queremos. El 10 de junio marcará un hito en el camino hacia la construcción de un futuro democrático, justo y digno. Por ello, las alcaldesas y cargos electos que hoy nos hemos reunido en Gernika, llamamos a la ciudadanía a participar en la cadena humana del 10 de junio, porque tenemos el futuro por ganar. El 10 de junio, nosotras y nosotros también enlazaremos nuestras manos. Eskerrik asko.